Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that. Kaseng Hinyo Trap Acik National Movement, Eastern West Khasi Hills District, Hapo Kajingalam U President Kaseng Usamla Artist Rintathiang, Hakasan Tarik Unai Wing at Hajar Puar, Kalalit Bo the Kajing Tho Ahmad Deputy Commissioner, Ka Eastern West Khasi Hills District, Uba Wilfred Nongsit, Ban Ujor Halor Ka Kerteng Pendeng Umyong District Sport Association, Dakabaong Bakasnong Pendeng Umyong, Kalapendan Kambakla, Yaka Kerteng District Sport Association, Haka Kerteng Jongasnong. Usamla Artist Rintathiang Ulay Thu, Baka Jinglet Ujor Jongka Seng Shaki Deputy, Shao Deputy Commissioner, Kade Hadian Baka Seng Kalayo Ikaji Ujor Naki Sports Club Ki Bapher Ki Badon Hakaleng Ka Eastern West Khasi Hills District, Ki Bala Persha Jur Halor Katay Ka Kerteng. Usamla Artist Ulay Thu Ru Baka Seng Kala Kerpat Yaw Deputy Commissioner, Ba Unkhonno Mardor Ki Sports Club Ki Bapher Ban Yamir Jingmod Bat Ban Penkala No Mardor Yaka Kerteng Pendeng Umyong District Sport Association, Chaka No Kanu Ka Kerteng Yamon lang dabaro khnang bakan lat na kanu ga jinge ka jia para no yele kai ulama ham ru dak baong bakishnong bakiriu shimet kin sange no shi sendon banshim kabu haka kerteng jongga district khnang ba tementa kasngi na kaliang ka HNM Eastern West District niwan hangne ban ujor haka bede bat ka jing pendon kam bakla na ka we kishnong haka kerteng jongga district kata kadeka PDSA ba ngiliyo I bercerita ba kajing pentrikam bakla kajongki de halor kenengrim ngiwan ban bu da kajing tho ha hangne ha office DC wat langim kendu DC ru ngila yo ban sumit ikakot ba udah ban khot nomor ndor yaki sport club baru fair ban penbej da kerteng ka ba Yahon lang jong ki sport club of hair ki badon hapok ka Eastern West District. Nah kalian kaseng ni kentu ya kisnong elne ki rushimet ba onai pen trekam bakla ya ka kerteng juga district. Ha ka kerteng jongnor kakta ya ki imlang salang ka bahap hagane ka Eastern West District ini. Tede helor nenorem nang kalian kaseng ngidakan tujur nang nesa khmat ban ngida maham jor ba ngam kwa syu nang lang sang begini I kum kine kijak jing tho ban penterkam bakla hakerteng dutre ek sempul mentangan su ai sebuk menta kum ke Matarisan Sport Club lada ka ai Matarisan District Sport Club Rison nang lang pi bat bisno kumno baling suwan ne dei halor ke jingyo ujor na ki sport club fair ni suwan bu sundon da ke jing tho ba disi udah ban khot no mardor ya kane khnang ba kan laj kano ke jing ke jia pran ngila kai la dei cricket la dei football la dei kino ki hawe bahap haka sport bat nang nes khmat na lenga seng ngasadang budin ru ya ki jerut ki badon hang ne ke district jungi bat kue kue mar beling I ba kidon ngan sabatai hadin ba ngan sayo detail ke jing sisa habede bat ka jing penerkam dugi purang sah habede bat ka sport kidon han yang tai ya ka mentang empat batai handai ngan sedang kendu I kebor bahlor ban wat jing tip ya ke jing sisa khnang bikun samla jungi kin yo ya ka hok ke jongki na ka benta jong ka sport katkum ka jingyo I jonga kadai bet kawe ka tangkawe ke sinong badang sim kerteng kum ka PDSA bangala jubab menta PDSA ke bumut pendeng myong District Sport Club Association te ya kene ngakar pat ro ken ya ka song pemyong ba ngas nice ngi ya kene gini wan dak lingas yang namar balai ba ni I ba ya kejing bakala tung ini penbai na ya tahu te ge bro namar balai
ngihap hiru ban ong ya ka jing sisa nai super ki paj ba bron borom nga keren ni jing sai kene wat penun kam bakla ya ka kerteng jong distrik tang hawe ke chnong la ne urusimen ngim kuat bani isu nang nai sakman to borom ngam dasudon kam chu de ban lei kendu nomar kila pan rekam la slem ni kene takadaw nang lenga seng sisin bing yu jing ujo nagi paj ba na sport club berper kade ka kam ram jongi ba ngihap ban wan kendu derek i bor lor khnang ba maki gide ban khot ya ki sport dagano tak daga jing hun lang ngayo iru ba haduk ba ngasai wan pekai kumut ba don hi prop ki player ne ki nong yalam jing sport berper ki komplain ki apan bet jang nem tai kata ngam tip hadin da kalau yu tip ki wan ya thu nga ngam ba se nga wan ban ujor bot khot man sisin ban pan bet thmai ka ne karteng hak jing hun lang jong distrik berwai bat sakawe ru ngamut ban ong ba ya kinung ket kam jong ke sport jong ka distrik berwai nga ai jing mut se kinong penyaj ba de bandon hakaleng ki area jong ka distrik ban pentelon ya ka sport hi berwai jong ka Eastern West Distrik te nang ne sakmat ngakan tu ya kino kisnong lane ya giru simet ba sange no ban sim kabu hakarteng jo hakarteng jong ka distrik tanggawe ka chnong lane hagiru simet ni maham jure kene namar balai kakta ya bro